ijwi ryanje ndagyerekeza ku Mana ngatabaza ijwi ry'Umukama ngo rintabare. Ijwi ryanje ndagyerekeza ku Mana, Umukama akantega ugutwi akantabara. Dawe twese vyagiye mu ijuru, wowe Mana se umwami wacu Yesu Kristo, ubwoko bwawe twongeye kubyuka kugusenga. Turi ku gicaniro cya 9:00, izamu ryo hagati ya 9:00 na 12:00. Uyu ni umunara tuzamukiye ko ngo dutabare. Ni umunara tuzamukiye ko ngo tubohore. Ni ingazi twuririye ko udutenze. Ni wowe waduhaye uburenganzira bwo kubyuka kugusenga ukaduha umugisha. Turaje kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Watwemereye kubyuka kugusenga ukatubohora. Watwemereye kubyuka kugusenga ukadutwenza. Watwemereye kubyuka kugusenga ukadushimisha. Watwemereye kubyuka kugusenga ukaduha icyo imitima yacu yipfuza. Duha ubwenge, duha ubwizigirwa, duha ubweranda. Duha umuco mu buzima bwacu kugira ngo tugusenge mu kuri no mu mutima. Duhe nyaguhora ku ngoma, duhe mwami w'abantu, duhe mukiza w'abagwayi, duhe rumarantimba, duhe amahoro, duhe ibyiza, duhe ibyishimo. Duha umugisha ngo ku munsi w'amarushwa, ku munsi w'amaganya, nta wundi ndondera umukama wanjye, kandi mu ijoro nguma nteze amashyi naruhuka. Ega mukama twaje kukurondera,
twaje gucana igicaniro cy'urwibutso, twaje gucana igicaniro cy'ubutabazi. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo, iyo ndiko ndarira ngahozwa n'abantu, duha umugisha nyagahora ku ngoma, twiherere igikundiro, duhindurire amateka. hari imirimo imwe imwe y'umwijima dushaka kudukurako. hari ibitubabaza byinshi tuzanye iwawe, hari ibitugoye byinshi tuzanye iwawe, hari ibitururije byinshi tuzanye iwawe. duha imbabazi, uduha amahoro, duha imbabazi, uduha umugisha, duha imbabazi, uduha umugwiza, duha imbabazi, udukure ku ibyo by'ubwoko bwose papa, ntituri bugume dusenga tubabaye.
duhe imbabazi ibiganza byacu byese bigira umugisha no mu kwezi, uruhanga rwacu rweze rugira igikundiro, imifuko yacu yeze ikora igikenewe. Duhe kwererwa mu byo dukora, duhe kumva mu byo dusaba. Twarakubonye ugira neza, twarakumvise utabara, twarakumvise ubohora, twarakumvise ukiza indwara, twarakumvise twenza abashishwe, twarakumvise ushyiriye umugongo abasaza. Kuri iki gicaniro cyo kuri iyi saa 9 ndasabye dukora ibihere byo mu mwuka nyagora kuko dukiza amakuba y'ubwoko bwose, dukore ko ibisuzuguro turakwikomeye amashyi. Iki gicaniro tugiye gucana, mana iki gicaniro, mana iki gicaniro, mana iki gicaniro. Ntitukije ko inyuma igaragara, ntitukije ko tutazi ibanga ryo kugendana nawe, tukije ko turizi, ntikidusigire uko turi, ntikidusigire amagogo, ntikidusigire amanyanga.
erega twaje kwishutsa, erega twaje kwibutsa, erega twaje kwinginga, erega twaje gusaba nyagusabwa. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, wowe nyaguhora ku ngoma, wowe se w'ibibondo, wowe se w'imfubyi, we murengezi, we muburanizi wabo bose bafise ibyo bahanganye nabyo.
fatisha umuriro w'urukundo kugira ngo igikundiro kitwisukeko. Fatisha umuriro w'umudahangarwa akagira umurozi asubira kutorwa no gutongera ku yaturutse. Amagufa yabo, imitsi yabo, umunezero wabo bitsingiye ahubwo batsinga umugozi w'ikiboko ukamutera. Akira amakuba yacu yose uyatekere, uyaterera ushaka kuyaterera, bihitemo niba ufite inzara zingi imbuto dufite nkeya. Zirikira umutima wawe ku wawe, zirikira umutima wacu ku wawe, uzirikira ububasha bwacu ku bubasha bwawe, uzirikira amarira yawe ku maso yacu, uzirikira amarira yacu mu maso yawe. Turaje kwinginga, turaje kwibutsa, twasenze kera, twigoye kera, twatsindiye kera, tuje kwibutsa ba babyeyi baduha, bya bibondo baduha.
bohora, tabara, mugurura. Mu gihe cy'umukama Imana yacu gihasirana, twameze nk'abari mu ndota ariko tukumva imirabyo. Twarasenze n'ubu tuje gusenga, twarasabye n'ubu tuje kwibutsa. Igikeneye cy'urwibutso ucumve, turagishyira ko umubavu, turagishyira ko imitwaro, naco tukugeraganya. Inyamaswa zarinjiye mu buzima bwacu, inyamaswa zarakoreye, zaravugiye mu mibereho yacu. Mu izina ryawe Yezu, abo tugendana bitari bo byo bugarikire cyacu n'umunsi turabasezereye. Tugomba kubaka igicaniro kirimo urwibutso, iminsi 36 dusigaje. Umva gusenga kwacu dutabare, umva gusenga kwacu tunezereze, umva gusenga kwacu tubohore. Twumve gusenga, wumve gusenga tugusenze, utwumve uzirikane, utahure amajwi dukoresheje. Turagushimiye kuduha ibyo tugusabye, turagushimiye kuduha amahoro, turagushimiye kuduha ubumwe, turagushimiye kuduha ibyiza, turagushimiye kuduha ibibondo, turagushimiye kudukuye ku rusatsi, turagushimiye kudukuye kwa mabi, turagushimiye ugiye kudutwenza,
turagushimiye kugiye kudutandukanya n'imbugita yatumye tugira amagara meza. Mu izina rya Yesu Kristo duhawe umugisha, duhawe umugwiza, dukuwe ku manga y'abagome, dushizwe ku manga y'ababyeyi, kuko iyo Mana imwe rudende mu butatu bwanda niyo Mana igaba byose. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze rukundo kigongo, urakoze amahoro yacu. Twemere kugukorera kutakuryagenya kimwe muri 10 n'ishikanwa ry'aboro ninjye wafunze, kandi turisabiye ikigongwe, turisabiye impuhwe, duhe umugisha n'umugwiza mu izina rya Yesu Kristo tubone kwerekwa. Amen, amen, amen. Akasha love nawe bivuge kukundi Imana, bivuge hari umurozi uzoba uri kurica, ari ikintu uzoba uri kurica, bivuge bisinziremo, wibyukiremo. It's okay.